I ćao ljudi, danas s vama Serbian Games MS. Danas ništa posebno neću snimati, već ću vam predstaviti neke programe koje ja koristim za snimanje. Prvi program koji koristim za snimanje, za edit, a to je Camtasia Studio 8. Zašto Camtasia Studio 8 za edit nego Sony Vegas? Zato što po meni je ona mnogo bolja. Ne znam po vama, ali meni je Camtasia Studio 8 mnogo bolja. Također koristim i Sony Vegas, ali ne toliko koliko Camtasiu. Za ubacivanje teksta kao podsjetnik koristim WordPad, koristim Windows Movie Maker, za obradu zvuka koristim Audacity, isto je mnogo poznat program, stvarno ga kogod da sam sreo svi ga koriste, za zvuk, za podešavanje zvuka u klipu ili za podešavanje njihovog zvuka, njihovog glasa. I eto ljudi, to bi bilo to, pošto sam ja početnik, to su nekoliko programa koje koristim za snimanje. U sljedećem klipu ćemo igrati neki verovatno gameplay. Mislio sam da snimam Mafiju 2, to mi je sad najinteresantnija igrica. Prešao sam je cijelu, pa možemo snimati bilo koju stazu. I to je to.